Olo o awa wae mai lava fulanga le whainga malo al whaatuatua ele tu Samoa tasi. Taluan ta pena mai mo le taitaina o Samoa ele lua o lua tasi. Mai o leisi le wana fulanga o le sueina o tusi po le whaia o se suenga whaapitua le whaonga ina o tupe le malo mai tausanga wotuanai. O le suenga whaapitua le po le forensic audit o whamao nia le fiongal pāle mia la ule mali tuapula te vao le watia Fosi Schmidt. Le tu ina atu o le pepa le kapeneta ile loia sili tanga ile li poti ma wha maunga. O le company so etu se tu ma oti mai New Zealand abe ia le malo le fast. O le lua o lua tasi le ngā luenga ile painda e kaku ore po le BDO. I ngā luenga po pulo keti le malo na atofa ia e su e ana tusi. Ile wha maunga le tala mua na avatu le li poti le komiti sa taita ia ile minista o tupe maua. Le sunga paunga te o matavu i tala le lei paunga o ia foi o se su etusi. Ma mai tau ina i el komiti ni wha le tonu i le li poti. E au fia i le lea i o ni li city, mani wha o maunga tupe wha alu i poloketi. E le manino tangata na taita ia poloketi o lo su e. Ma le lea i o ni moli mau ato o toa i pei o ni pika, pepal ka peneta mani wha ka po wha ai ungal ka peneta i poloketi o whaia iai su e nga. O wha maoni ai nei il kapeneta tu inatu ile loia sili, e whaia iai se wha atatau, ile li poti ma fōlinga o iai. Il wha maunga lava lea le talamuolo o lisi iai poloketi na whaia iai, ia le suenga mua. O le poloketi o le mlaiva lele ti avea, o le 5 Tala o tangata o le National ID, le Sheraton Hotel and Bungalows i apia, o le lisi le Samoa Airways Aircraft, o le fausio le falpuipui tanu malala mal falpuipui savai. O le SNPF New Building i sale longa. O le Office of Fau Palo Tai Mulinuu. O le Samoa National Broadband Highway ma le School Net Project. Underground Cabinet Network Arrangement. O le Satitoa Port ma le Wafu. A fianga o le vaal ngata i fale le Vaifanua i sale longa. O le Tax Invoice Monitoring System. Purchasing of the Ministry of Works Computers. O le whaatawina o taaba Leilua, mo le mtanga luenga wa onga. Ta ina o le eletise i whale la taima sa matau lua fesuluiva lua o. Ma le whaonga ingina o le EPC po tupe le EPC, mo campaign o palota. Accountability for funds used by the former Prime Minister, Cabinet and the late Chief Justice under the Civil List Act. Ma unforeseen and unauthorized funds under the Act ma le Tenders Board. O se whaauunga o tala whaasalopito le University o Samoa, le whaauunga o le lua o luono. E pe ona sauno le fionga le minista o tanga luenga o ngā maanga nuu, le fionga ai ono eleke kuruma. Iana whaamaunga o ia whaalaulua e whaase la wiva sulfa, le au whaau na maua tusi pasio tipi lo mama dikiri whaapitoa. Ma ia whaamanuia whaapitoa i alo ma whanau uma Samoa, wa whaamanuia ina i whaailunga. O le taunu unga o le ngāruenga whaatino, sa le whaingofia ai o se amatanga o se savalinga le lumanai, o whaamoemoenga ma moe mitinga. O whaamawina i fo ele fionga le minista lana whaamalo tele, i mātua ma ainga uma. Ia whaaftai le lango le whaatua oi i whanau, ma le whaamalo si au wafuai taunu unga manuia. O mātua lava e ana le sao tele wa mōli mawina le whaau unga o whanau e peo na ia whaamau. Ai, mo ia lava ia, o le minista wa onga o le nevai taimi, o nona fo ilea mitang o le vai atu, e fitu se furulua whaia onga whaau. O ilato, o le a whaafai le leina le lumana i o Samoa e ala ia o onga. Ma ia whaamanu iai fo ile sunga loi mata pupuali i, lena tūlanga māwanu ngā ile suenga tau si soifua. Ma ia manuia le anga iatu ile lumana i, o lato au nanga. O le whaasalonga o le whaatinonga po o le whaaonga ina o tulafono whaatatau i soli ngā tulafono. Le au ngol po kalame ua toea o ina i tangata whainga ruenga mai le ofisa o leo. O le official duty o le vaenga le Financial Intelligence Unit ma lo i o le ofisa o le loia sili. E lua aso na whaiaile na whaamoemoe o le astolu sulu maltolta si o mati. Mai sa tau la i lava le o onga, i le whaonga ina o le tulafono le Crimes Act lua o fitu. E whaatino ai ala tō ngā luenga i sa utanga i le solio o le tulafono i le tangata.
O le fionga soi pa le mia muli pola na lo sa ale muli o le nei fa le o le ta o le ngā lu fa tasi o ofisa o ta o i lunga e fa ilo soli tu la fono onga ma pui mai mea o ngā a Samoa e au fiai le ngā lu so so tau au i mea fai i mtanga luenga o leo ma le pule ngol fal pui ma le ofisa lo ye sili e fa mautu le poto ma le sila fia e ana tangata fai ngā luenga ele fanga solo ngo ala le tulafono e fatino ai ngā luenga ai mai se oni soli ngā tulafono o le o nga le la tau te ilo ai mai tauni mea tau tino o mia fa soli tulafono ia ilo ono fa tino ngā luenga e fa maoni ai se soli tulafono o le tau se sia o le fa tino nga o se ngā luenga sue so solo i lungo le tulafono o le fanga solonga o le ngā luenga e o atuai i le faia o se talo sanga mo le malu pui o le tangata i le taimi. Male, tā penanga o le talo sanga e avatu i le whaamsino i le taimi e umaila na whaai unga. E awa ese ai ni mea sa mawole umia whaasori tu la fono. Ma sa whaonga ai i le aonga le anisi o mata uputau whaamsinonga. E ao fiai le loia sili whaasanga i a Filipaina o loa fisulua. Loia sili whaasanga i a tai titilo o sufaa. Loia sili whaasanga ia fiti maisi mani loia sili whaasanga ia Steven tua muho he loa o le lua o lua lima. Ele whaamtalang whaalawa i tele o le pokalami whale o onga. O tā uai, le tā ua o le whaata ua e le matanga ruenga o leo. O sue nga whai mani lato whaatinonga ia manino le moli ato whaamaumonga il whaamsinonga ia ato atoa maavea oni moli mautali tonuina. O le International Organization for Migration, o le IOM, o se Global Agency e ngā nulue mō mata uputau whiwa inga o tangata, mai leisia tunu, i seisi no whanga e pei o le file mua o lato whatinonga, o fisosoani ia i lato, o le avato le whautuanga i le malo i nai to inga o whiwa inga maona ia inga, e so o tanga fōi a lato mta whaioi i le soifuasaunga le mū, ma le pule le o tangata e whiwa i nai to inga wanga po migrants. Matali malo ai le pulenga o le Samoa Victim Support Group i le whailo inga masui o le IOM. Pol whala poptonga whawao malo lea e wha asoasi la fia i to inga o ngā luenga ma wanoa ngā lulu e whatasiai. O i inana ilo ai fo ili to inga o onanga o whaia le IOM i Samoa e au fia le Family Center Assistance Pilot po le FCA PALM Program i le whapaanga ma le malo Samoa. O ta ua whaamtalanga mai le SVSG, le fia wo la to ilo ai fo'i le aso tanga le polkalame o le Labour Employment ma le Export i lalo le MCO. Ai o le vea o Samoa, o le isi atunu e toru e atunu o lo o la to langolongo ina le fo'i polkalame ta ua. Mai o se avano fo'i mo le Samoa Victim Support Group e whaaso ai leisi ana au unanga whaapitoa i le langolongo ina o a inga lima vai o tina mawhana we au fiai matangata o lo oa a fia ilu i tau o swinga o me whaamautu i ai. Ai o le olanga o so nei Social Challenges and Migration Impact. Ai o le aunga lava o whatalinonga o le ilo ai o lau onanga i langolango to i tangata whainga ruenga o to i fo i mai. Ai o lato ainga e au fiai matangata o ilalo le RSE program. Ai o ainga o tangata o lo whainga ruenga i atunu mamau. O le whaamanu si o naso o tanga i tāua mo le saunga le mu o tangata lau tele ma tāua ai le awai o le SVSG por kalame lea e pei fo o no lato sosoani i tina ma whanau o lo maua ma a fia i whaafi tāuli ai o whainga tāu leo langa o whea ngai ma lato talu por kalame nei.